delova Srbije, iz doline Jadra, iz Pranjana, iz Dobrinje, Rekovca, Jagodine, Kosjerića, Valjeva, Homolja, Vranja, Bora, cele Srbije, dobrodošli nam! Mi ćemo ovde ostati 5 dana, ništa je 5 dana u odnosu na ceo ljudski život. A novac se ne jede, džaba njihovi kamioni, mi čuvamo naše plodne njive, jer hleb je najjače oružje na svetu, narode. Obiđite nas u našem kampu, doneli smo naša srca i našu dušu, da sa vama podelimo, ako ste voljni da sačuvamo još ovo malo slobode što nam je ostalo, a malo nam je ostalo, a da znate ko nam je na rođenju prvo dato, sloboda. Ne rudnicima u Srbiji!